กุมสังนิสมนิปฐุมเอพริลนิสมนิเลปารุกนิลายนีอันเนียเรนโบว์มิโซชแนลทิรตูเลไงทัตุจงจงเตอินจบายอินจิบายกันบุกเลเท้าอาจูอินดาวตุมาอินตินตัวไวไวเตมุนตัมตะกาบอยนัลยันตักตักชวกเตเอาเมกลายินตูนักโคเวลินฮังไอเวนเลฮัตฮิร์เบิร์ตจูรัสเซียเลยูเครนอินดาวนัยนฮังฮงเตบากาสุดานตัวชุงอินดาวนารับทักตะกาคัลชาวเมกเจลฮีอันเนียเฮมิจุงจางะทุทารอมเตตุนจุมาเฮียนกันทิรเฮาเลดอนอันเนอินเดียมีเดียจักรันอังกฤษอินรีพอร์ตอันเป็กดันชวนรัสเซียนออฟฟิเชียลตัจูรัสเซียนประธานวลาดิมีร์ปูตินไอซีซีเทียมเลวอาจันติระมันตูระทุเป็กอาติชวนหัวตุนาเฮียนหันเล่าทงตะเลียรัสเซียนท็อปออฟฟิเชียลตะไม่บักอันสิไปทรารัสเซียนเอลิทฟอร์สเตปโออินเตอร์เนชั่นแนลคริมินัลโคร์ตินทุตลุกนะอันประธานลักอาเซียมาวังเฮียนเล่าทงตะกินฮันอมเมกันตินฮันรีพอร์ตอันนี้เฮมิจุงจังฮีจักรันอังกฤษบักอาเฮียนมอสโกไทมส์อินรีพอร์ตอันเป็กดันชวนรัสเซียนรูลิงพาร์ตี้ยูไนเต็ดรัสเซียพาร์ตี้อันพาร์ลิเมนตารีดิพิวตี้ชวนทุตชัวอาเซียมาไอซีซีเฮติยังจงะมาลักนะฮีรัสเซียชวนกันรำชูงะกันสุรการสอยเทียตุมามาลักนากันง่ายนี่อาทิยาเฮติยังรัสเซียนประธานวลาดิมีร์ปูตินเลรัสเซียนาวปังเตดิกนัจันวาวหุมฮัลตุตูระฮันดารัสเซียนชิลเดรนคอมมิชชันเนอร์มาเรียบวาเบลวาเตดิกลาวตะกะนาวปังเตยูเครนตรังะเทียร์ชัวกะดานลวังะอันุมน้ำมุนตรังะสันชัวเลพูร์กวลอันนี้นะมอพูร์ตัวนี้ตียทุตลุกนะอันเซียมฮีทิลดิกลาวตักอันนี้ข้าทุตลุกนะอันเซียมตรังคานเครมลินจวนไงตัวนะทุยตักอาเซงตัวรัสเซียชวนอาชานเลดนปอฮับเป็นไงโดนนี่อาทิรัสเซียนอินเวสติเกทีฟคอมมิตี้เฮดอเล็กซานเดอร์บัสตริกินชวนไอซีซีทุเปกอาชวนนุลกาคานอาออฟฟิศอาร์ตันเนนะทุเปกอาเป็งฮาลาเฮจัสเมนทุตลุกนะรอนเทนตูเลไอซีซีจัสตาฮีตูเตงเอ็นนิตีฟินฟิยตูรินเชียติรนะอาเป็งฮาลารัสเซียนอินเวสติเกทีฟคอมมิตี้อินออร์ดาร์อาเป็กังอันชุยเจนาเฮียนเครมลินชวนเจียงตะกินทิลเชียดอันไหนตาไอซีซีจัสปฐุมตบากาเฮทุบวยจุงจังปุลุตูไอซีซีอาโปรเจคิวเตอร์การิมอามัดขานจูรัสเซียนเฟเดเรชันดาวดัลตูเลโคเวลปุ่มหัวสเตจสังตักโกเทียนดิกลาวตะกินอันทุนัยนะอันมังบกาให้วังเฮียนชานเล็ดนะเครมลินชวนฮับเป็นไงโดนนี่อาทิRussian former President Dmitry Medvedev point International Criminal Court Netherlands khapui heka an headquarter chu hypersonic ralthum mangin ka ani mai thaini ati Jakran English in report an pek dan chuan Russian President Vladimir Putin hian khovel huapa stage sang tak taka meeting poimo then khata te atel don nge don lo ti hi tun thleng hian apung chiang lawa achan chu ICC hian Putinan hanram hacho sana ICC member rama akalani chuan manhal turani tin thupek hi an chua ti chuan Russia hian G20 a member ni na ngetak alo nei to G20 leader summit hi kumin December ni khata hian India rama nei ani dona India hi ICC member Nilo Masala ICC member Ram Tam Tak G20 Samita hian Hantel Dona Bangin Russian President Vladimir Putin chuan tun thleng hian G20 Leader Summit India Rama Neitura hian atel don le don lo tun thleng hian alapung chiang lawani anti hemi chungchanga Moscow Times in report anpek chunjom dan chuan Russian top official pasaritan Moscow khopuya meeting poimo takmai hanneya he meeting a hian Russian elite force ta chuan President Vladimir Putin an harun tlo niya an soitum khan ama takhi ronkal lawin alem ama ang taka an siam chu ronkal niya an khriata bangin Kremlin an thlen hala hei hi khovel media krang ten ama de tranga an lo pu to na kha ania Russian elite force ta tranga hetianga ngai thatlo na haum ta ka bang hian Moscow khopuya hian Russian top official pasari ta hian meeting anei na chan ani bera he meeting hian tundin huna chuan engma chiangkung takin soifia thei ani lowa ma se Russian elite force te ngai thatlo nang hian
Russian President Vladimir Putin hian Ukraine ramchunga Kherson region hi avatlo lawani ti annem nget ani tin Moscow Times chuan han report ani Moscow meeting nei Russian top official pasari tia han soita hi seat of Russian government in Moscow Times hian an soya special meeting ania Western media krang ten an thu chuakha Kremlin thupuang tu Dmitry Peskov chuan dota in punale Western ho thuvor dar diglo tak ani tin halo chang towa mase ani na diktaka chuan Kremlin official ho ten special meeting an nei na hian an confirm ani tin Russian media Moscow Times ngai in an report veta ani Jakran English chuan hek zongjong awang hian Russian Federation hi abwei hlea ICC in thutluk na han siama wang hian Russian top official te mai baka Russian elite force te thlengin lo thon na an nei phatani anti tichuan G20 leader summit India rama han nei tura po hian member ram frang throi tu ten han tel don le don lo hi han pung vek towa Russian President Vladimir Putin hian tun thleng hian halapong chiang talo ane G20 summit kan soilai hian G7 summit po nei ani dona hei hi han report tel lo loila Ukraine ramchunga Russia in dona acho chua chungchang hi G7 summit a hian an ngai tu bertur ania khovel ram jongjong zinga atom bomb machon masaber tu le atom bomb manga han bei phasakber Hiroshima khopui Japana he meeting hi nei ani dona Al Jazeera in han report dan chuan khovela nuclear ralthum manga beitok masaber Japan khopui Hiroshima nei ani dona ni tin han report ani G7 member te hi Britain, Canada, France, Germany, Italy, Japan le United States te ania Japan Prime Minister Fumio Kishida chuan voin chun darsom pakhat vela khan thuchua asiam danin he G7 summit hian omjia thui tak anai kabei saya summit tran ania discussion kan nei huna Hiroshima khopui bom hlom takin nataka alo noi to munangai hian nuclear ralthum ti tlem na le heralthum hlom tak li na tur nuclear disarmament chu kan pom ngai kabei sayane ati hei hi Ukraine ramchunga indona kalmek ti topna tana thilpoi mo tak ane ati bok voin hi Ukraine indona antran phatatranga ani zali somnile pasarina ani towa The Guardian in voina live update anai dan chuan Kharkiv region chunga Kupiansk towna Moscow sipai 10 rocket manga Kupiansk museum beya strike anai na khan mi somin liam na tak antura museum building po tam tak ti chiat ania mai chiat panhi nunna anchan bok ane Ukrainian President Volodymyr Zelensky chuan thuchua asiam zui ngala Russia hi ne tu haningai don lowa atlom jok ani thau don awangin asipai te kanram chung tang hian kau chuaka in dona ti to pani thu puang tur hian kabai sayane ati Russia in thil tumle in tiam na hanai jongjong ta chu firfiak polte chetna mai ania chuwang chuan International Tribunal chuan Russia chungchang thu boi hi angai tu meka in dona dan tam tak an bo chetowa chung jongjong ta chu evidence tam tak tuna hian International Tribunal chuan an la khom meka heng fin fiana tam tak an la khom zinga hian mihring nun na hanti chiat le hanti hlum jongjong te missile guided bomb manga biak in han beina tele museum han beina ta hi Ukraine ramchunga trum tam tak atheng towa chung jongjong chu afin fiana International Tribunal hian an la khom towa chuwang chuan khovel hian athil ti tur goldang hi engma aum thei to lawani ati Russian state media RIA Novosti report anpek dan chuan International Tribunal hian amma mimalaka thiamlo chantira president le atho pui Maria Telaka no pangte andulo chung Ukraine ramchunga tanga Russia hruailut luya hanpu na le thiamlo anchan tirnang kha hani to don lowa Russian Federation hian war crime anpom jamani tin Russian Federation laka hian thu buai siam antum don ani tin han report ani The Guardian hian report anpek zeldan chuan Russia hian beipui thlaka Eastern Ukraine frontline vela nataka annorwang khan chenarap thlak tak tak mai antonga Ukraine sipai ta chu position thatak naya loin beng belto ani wangin
Russian sipai nun na chan han tam hlea chorwalin April thachum khan Ukraine ramchunga sipai Russia in atirlu zongjong atanga chutin za somthum vel chuan nun na han chanani tin han report Russia in winter offensive operation han kalpui top lampanga hetianga chenrak thak takmai han tan takawang hian Russian Ministry of Defense chuan Ukrainian Spring counter-offensive operation hanron nei tur machon tur hian Russian troops zongjong te chu sik soin nasatakin in buat saina han kalpuyani han tibok nimin lama kanchan chin thara kanron report ta ka khan Sevastopol longchol mun chu Ukraine sipai ten drone mangin beipui thlakin han noi shrap mai ani kha mase kha thil thenga khan Ukraine chuan officialin han ti ani thu han pongjar lawa Crimea longcholna khopui Sevastopola Russian main naval base beina po khan in nam hoyapu ani boka maseni janthleng khan Ukraine hian anti ani thu hi anpongjar dulawa Kremlin chuan thuchua siamin Grand Corridor thlai tharte ramdanga anthon chhona turatana kongpoimo tak tak ta chu Sevastopol longchol mun bei ani wang hian ris sang tak nuaya aumta chu wang chuan thlai thar thon chok tura inrem na thuthlung homto zongjong ta chu homjanei lowa hei hian asiam trap to ni antia ti chuan voin khan ki fatrangin thuchua siam ania Russia in acclaim le apuang hian Ukraine sipai ta chuan Sevastopol khopui chunga Russian sipai te base strang le Crimea main naval base te chu an bei nge ani ti an pongjar ta ani heti lai hian Kremlin do dal zonga o chua tu piang chu Russian court chuan thiam lo chantirin tanina akhung jela Moscow court in thiam lo chantira tanina akhung to zathi civil mi sangkhat chuang hani to hengba ka hian Russian Federation chunga opposition party zinga anhroi tu challang tak tak ta chu President Vladimir Putin an Ukraine arun na chungchanga anthusoi kalmang le antrong kamatrangin Russia andemani tin thiam lo chantirin tanina kumsam ni pali chuangte tang turin anti hlomboka ti chuan voina The Guardian in report anpek dan chuan tunkar thotan ni kalta khan Russian officer nina sang tak nei tu Samuel Vedel chu phone call manga athrian tene na hanin biakna Russian military operation tia soilowin Ukraine ramchunga in daunale Russia in Ukraine arun mekna hitin asoi chuaka hei hi Kremlin chuan danbo chetna ni tin thu buai han siam saka tunkar thotan ni akhan Moscow court chuan thiamlo chantirin kumsari tanina tangturle anna tranga ban ani thu anpongjar ta ani battleground lampanga chuan Ukrainian force te hian Dnieper river atanga Russian sipai te runna beipui chu anthak chunjom zela Russian sipai te hi Eastern Bank vela anoma hei hi Kherson khopui tanga nai tak ania Dnieper river Eastern Bank vela anom na munle khochak lampanga tanga Kherson khopui hual vela Russian sipai homek te hi umkir antumani tin Al Jazeera chuan voin khan han report ani Ukraine sipai tan Dnieper river le ache velte Kherson region chunga beipui thlakna thar han kalpui hi abo ruak aso sang hlea ralthuam hlom tak tak man ania chumlo chatlowin Dnieper river le ache vela hian bompuak ri te silai puak ri te chu hriat tur aum ranga helai area vela thingtlang khole tauna chengmek te hian anturna sahle dona mi pui tam tak te chu heng mun atang te hian mun him jok panin chuak zo vek to ma sala ni ni chung chau helai muna beipui thak na han kalpuina hian Russian sipai te hian nasatakin han lo beile ta wangin heng kho rang ranga cheng mi pui te hian lo kir le na tur building chenatlak in engma nei an nei to ton lova building tam tak chu atlu soprem room to ni antibok Russian state media TASS news agency point Bakhmut khopui chunga nasatakin in beina hi alakal chunjom zela Eastern Ukraine frontline na munrang ranga an sipai ten an man turin Russia chuan missile mun naijok kanata na an man trin intermediate missile le shorter range missile ta chu athon lu belme kanitin han report ve bok ani ole Sudan conflict lam lokhir vela thungila Business Today voin chun darsom pakhat vela report anpek dan chuan Indian Air Force ta chuan Garud Special Force Operation chu an kalpuya
he operation hian atum ber chu Sudan ram chunga tanga India khole tui Sudan ram chunga tanga thiar chua ania voi khata passenger tam tak phur thai tu C-130J aircraft chu tirlu ania indona mun Sudan ram chu thlo chua sanin India mi zale somthum panga phur chungin Saudi Arabia Jeddah airport lampanin han thlok chuaka eng first batch ta hian Saudi Arabia Jeddah airport hi an thleng towa second batch hi mi za somli le pariat ania he thlona po hian chanchin kanbot sailai thleng hian Saudi Arabia Jeddah airport hi han pan mek nuin han report bok Sudan ram chunga tanga in thiar chona hi ram tam takin han kalpuya anmani mi le sa chok po an thiar chok tolowa Germany Ministry of Defense in voin chun dar som panhi le minute som panga vela report an pek danin Sudan ram chunga tanga mi puite thiar chuan na program kan kalpui mek chu top san hanitani tin han puang jara Germany mi puite thiar chuan na han thoa thona thlok chok nung ber hi Sudan ram chunga Bundeswehr tangin A400M aircraft mangin mi samsari le pariat anron phur chuaka heng mi te hi Egypt trumpui hania ti chuan Germany Sudan ram chunga tanga mi pui han thiar chua zongjong hi zasaria in han tam to zoka ti chuan German khole tui chu mi jani borvel ni in soi hania abak zong hi chu ramdang khole tuite ani The Guardian hian report an pek jeldan chuan China point an khole tuite chu him takin an ram chung han than puita ni ti an pung jarani han tia heti lai hian tol chunga in dona chu top san ani lowa haiwang hian mi puite an thiar chona chu an mani ram sipai thauten thai top choin han veng hima ma se ris sang tak noya hetianga in thiar chona hi lo thai loin kalpui hangai ta Khartoum khopui chunga hian Sudan mi puitele Sudan ram chunga latang mek ta chu in chunga anin kalhana thren khat chu in nuai chauka te anin kalhan boka mase ko thera RSF tele Sudanese army te nasataka anin kawangin tukver dar thalang te chu an kap ke choi choya Sudan ram chung mun sang le abik takin Khartoum khopui chunga hian chunenga chuan degree somli vel jata lum hanitoa hetiang taka kholum noya hian electric power supply haom lawa tuin tur supply po engma om tolo boka chuwang chuan inti vona turle tuin tur takngel po tlachamin Sudan mi puitele Sudan ram chunga tangkhang mek ramdang mi ta chu hriom tak tuarin hanom meka khwalo thima electric power supply hom lo wangin in chungle kothler jongjong ta chu athim thuapa masa chu tiang taka khothim kara chuan mi puita biruk na building atanga nai tak taka heavy fighting in bainalian tham tak mai ha chuak ranga Sudanese army ta hian rapid support forces paramilitary group ta hi an ne chialonin ashriata Khartoum khopui chunga kotherte in kalpona kongpui sang ta chu RSF ta hian an lua te vektoa mase Sudanese army ta hian an la ka renga wangin heng mun sang ta hian in kana ala thleng chunjom zela RSF ta hian Sudanese army ten thunai na an pum hom vek chu pai thak an tum na satema wangin Sudanese army telaka hian zangai na han nei lo boka Sudanese army thren khat ta chu Khartoum khopui chua san tumin kar mangin han tlan chia kar mang hian Sudanese army henge mozat thi an lo tlan chetoni ti RSF ta hian an hriata wangin kothler mun sang le Sudan khopui chunga in kalpona kongpui jongjong ta chu RSF ta hian uluk takin an chekta kar vaivak reng chu ti din hania heng karan ti dina hian sipai han lo amani chuan RSF ta hian mi pui civil mi te mit mua po an kaplum jelani tin The Guardian hian han report bok ane Sudan ram chunga in dona hian top lama in zualam apan jela Sudan khopui Khartoum hi RSF ta hian hunrei vaklawa an la thai mai thai ni tin han report bok ole khati jong kha tuntumatana video kan bot sai thai te nile phot sela kan video lo thir tu kan channel la subscribe lo jong te khan khongai taka milo subscribe sak thau turin kan som chewa ti chuan loin en kol thaula rainbow mizo channel a hian chanchin thar dang nen dam takin kanin tongle thau donia